Abahlali basemaphandleni kuMaspala waseNkomazi kwiphondo laseMpumalanga baligxeke kabukhali isebe lezeMpilo kweliphondo ngelithi alenzi ngokwaneleyo ukuqinisekisa ukuba kuyathintelwa ukunwenwa kwentsholongwane yeCorona kulengingqi. Lengingqi yaseNkomazi inabantu abangamashumi abafunyaniswe benalentsholongwane. Lo masipala usemaphandleni ungumakhelwane weLeswatini leMozambique. iNkomazi ke ngiyona ngcikithi yale COVID-19 kulesifundza. Takamuti tichubeka njengenjwayelo. Isitolo segrosara noma se-supermarket sitale yiwani kuphela ngile boxa. So wonke umuntu ukhathi labanye batohola timbeshe intabo, labanye batofuna igrosa njela ngidofuna tingwate bantwana. Bestokhipha imali tebantwana singele bantwana timpahla, abana timpahla temakhata. Kona kuyirisk ukuthi siphume because i-COVID-19 vele iyabulala. Bayahlala ke bantfu etindzaweni tekutsenga. Naleto tindzawo tiphindze tifuthwe. Kepha masipala uthi akukeneli loko. Siyadzinga lusito ku-provincial government, siyadzinga lusito ku-national government ukuthi ababuye bancede lo masipala ngoba abantu bonke laba lapha manje sebathukile. Lesifo singenile eNkomazi, inamba iyakhula every day. Litiko lezeMpilo lesifundza liyaticitsa letinsolo lithi liyabambisana namasipala kanzi nawo emaphoyisa ayasita. We have completed 14 wards out of the 33 in that area in terms of the screening program. And also now we are targeting the malls and also the plazas so that we can get as many people as we can in terms of making sure that we reach as far many people as possible. Masipala we Dr. Pixley Saka Seme lo wakhelene neKwaZulu Natal unebantfu labesuleleke nge-COVID-19 labalishumi lokwenda ukuthi ube wesibili kulandzela iNkomazi. Ngingusiphephile kunene wetindzaba te SABC eNkomazi.